presented to you by the IZ Entertainment. Kazubana lapha manga keningisize cela inyange lapha manga uhebakethi Kazubana lapha manga keningisize cela inyange lapha manga uhebakethi Kazubana lapha manga nikuzana manga amanga qatha abantu akenikuzana manga ayabulalisa akenikuzana manga amanga qatha abantu akenikuzana manga ayabulalisa akenikuzana manga amanga qatha abantu akenikuzana manga ayabulalisa. Bafowethu ngithi ngibingelele izwe lonkana lona obingelelayo uSikepe Mkethula umfowadladla endaweni yaseSahlumbe owaziwa ngegama likaGuva Dladla oyiliciko endimeni ezomculo kaMaskandi oyilida eqembini labafana bakaDladla. Ngithi bafowethu angenze lo mlayezo esizweni sonkana ukuthi ngike ngahlabeka ensukwini entathu ezedlule ngoLesine ebusuku kwaye kwaphoqeleka ukuthi ngingene ngaphakathi esibhedlela ngesimo sokungaphatheki kwami umkhuhlane awukade ungiphethe. Ngihlalileke kusukela ngingenile ngoLesine esibhedlela ngize ngathi shatshwa ngomsombuluko ngabo 4. Engithi ke angizokuhlaziya noma ngikuveze esizweni bafowethu ngibhlungu ngabantu abasizakalayo uma ngabe bebona umunye umuntu engaphilile noma bezwe kuthiwa usibanibani akaphilile uyagula. Siyazi ukuthi eSouth Africa kunesimo esibhekene naso njengamanje esinzima kakhulu lapho uhulumeni akathi khona bonke abantu abazivalele emakhaya bezifihle ezindlini bengaphumi. Ngebhadi ke thina lo myalezo ufike sisebenza lapho ke sisebenza khona kwaphoqeleka ukuthi thina sizokuvala kuzomela sisebenze, kodwa ke besinazo izinto zokuzivikela njengezamfonyo esisebenzisa, ama sanitizer besinawo siwaphethe, kodwa besiyinhlekisa ke kubantu nasiqhamuka sifaka izamfonyo sibahambisela iservice esithunywe umasipala behleke bethi abantu sesaba icorona. Namhlanje le corona esengithe nangiphatheka ngigula ngiyongena esibhedlela kwathiwa sengiphethwe icorona. Ngizokuveza ke esizweni sonke bafowethu ukuthi akusilo iqiniso lokho, kungamampunge. Into eyenzekile nje emsebenzini siye sathunyelwa kudokotela sayogoma, sigoma ke iminyaka yonke kudokotela ezakhena uMr Nkosi. Akukho ukufaka ke wasifaka kona uma ngabe sigoma ukuthi sigule. Futhi nalapha kwenzekile mina ngigule ngiqeda kuyogoma, lokho akusikho ukuthi kunokufa kade sifakwa kona.
nabasebenzi abanye bethukile-ke akade sisebenza nabo baba nakho lokho ukuthi kungani nginede ngigome bese ngiyagula. Ngiyacabanga-ko ukuthi umgomo wathi na ufika kimi wafika vele sengizobanjwa umkhuhlane. Wase-ke uyangiphatha umkhuhlane ngangena esibhedlela futhi kwaba izinsuku ezimbili ezaba nzima kakhulu kimi, uLesine noLesihlanu ngeSabatha kwabe sekungconyanyana ngoba ngeSonto ngangisengumuntu njengoba ngoMsombuluko babe sebengikhulula. Angivumelani-ke nokuthi njengoba kade ngingaphilile ngingaphathekile kahle udokotela okuyena esijovayo uMr Nkosi waba nesandla, cha, akabanga naso isandla sokuthi ugulise mina. Futhi mina ngingenile esibhedlela na ungena ugula uyatreatwa lapha esibhedlela ngoba amanesi awasathembi umuntu ofika egula. Na ufika ugula uthathwa njengomuntu oyisuspect yecorona, ucheckwe yona kuqala, ungathenjwa umuntu, usatshwa yonke umuntu, uvalelwe egumbini lakho wedwa njengoba bekwenzeka kimina. Abuye ama-results ami athi anginayo icorona. Kodwa into edumileke umhlaba wonke okuyiyona engiphatha kabi nasendaweni yakithi eSahlumbe lapho ngizalwa khona kunabantu ababhebhezela ukuthi nginecorona engingazi ukuthi bakuthatha kuphi, noma sebengodokotela bona abangicheck bathola ukuthi nginecorona. Bafowethu, leyo nto leyo into engekho. Njengamanje ngisekhaya ngirelaxile ekhaya, udokotela unginikeze izinsuku zokubeke ngibe khona ekhaya ngize ngibuyele emsebenzini ngomhla 27 ngoMsombuluko. Akukho lapho ngizizwa khona ukuthi ngibuthaka njengoba ngiyiliciko okube kuthiwa kuvulelekile, noma bengaqhamuka umdlalo namhlanje bengahamba neqembu lami ngiyogijima estage abantu bejabule ngendlela engizizwa ngifiti ngayo. Angazi-ke ukuthi abaphethwe icorona bafana nami yini. Ngithi bafowethu, isizwe siqapheleni ukucekela amagama abantu phansi nokukhuluma kabi ngabanye abantu, ukuthi kaze wena njengoba kuzubusika kuzoshintsha isizini awuzukubamba nomkhuhlane nawusobanjwa umkhuhlane bese bethu necorona. Ngiyabonga bafowethu, lokho ade ngithi ngizokuveza ngaphathi kwesizwe. Kasubana lapha manga kaninsize kalinyange lapha manga bebake. Kasubana lapha manga kaninsize kalinyange lapha manga